mentah kata ti ke bapa bagi fight ba kelen joge jelang lawan meeting kelen saudong nadu ubarit hadu kibal temen kiat doit banwan di sege jingalang joga pipi namar bakio i badon cica kerurang ba wat lada kiap kim sabiasyu ya ka ngaken mau ya kapor jong reverend JJM Nicholas Roy ubo pliu bom don ayu de tang pastor reyu blay ulasay kerpang bun syakri niyo ya ka discouncil de nau mdei nano nanoro hi kilong kami kilong kepang kikon sama ngawan kenang ada di jambi ban ai ka kentin ya phi iway piway ban nakaliang